بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إن شاء الله وسكواليون هو هنزها سبحانه وتعالى أرجو حديثا أمسوم يشيو شاء العلامة الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي باعلوي إن شاء الله ميزم وجور نفعنشانيشو شامل نمنا رجواو سيتسو برنبابا هرمانوزها علمو شيء مصنف هربيشيو هنديسا هنا مناينو ما بسم الله الرحمن الرحيم أين وكاتي سيو تفسيري إمانا يهي بسملة مبوكايا أصل يوكا باسمي شايجا هتوهي أليفو هستاهليشا يعني هندي هالي نمني القرآن يا كانسي بسم الله هل زينا لم يزمونغو yani bimana ganandiso hede zina la Mwenyezi Mungu husaidizi wa hede zina la Mwenyezi Mungu bimana ganandiso zenongo zinu hautsahamgu ya nsaidiye rishinde riziwasilishe Ar-Rahman Mwenyezi Mungu ikawo yeure mwezi Islamu na makafiri hunduniani na miongoni mwezi tafsiri kawa kumurguzi tafsirinro ndi kalima iyo maana Ar-Rahman yu neema ikaunge shimili yao kafiri nge harmwe dunia inu nge humruzukia mbaindu hali Mwenyezi Mungu humruzukia unono Mwenyezi Mungu humruzukia yani ya kafiri shamgu yende ya mumba humruzukiyo yeuruzukia mndu Islamu haruzukia mndu wandu pia haina hindu shilo harmule mengu Mwenyezi Mungu yushiruzukia kufanyo maasi babakishe baraka ye mali ya kafir imma liyaha hingiyo je baraka yaha yoye ile maana Ar-Rahman bimana watu yojishanga zoka haono la kafiringe na mali yinjinge na ba hejiti hadiyaha hene shabakishe baraka ukakeno parihan Ar-Rahim Mwenyezi Mungu kao yeurehemu Islamu ziruhu au ngujorehemu Islamu ziruhu maudusi kwa kiyama rehma ya Mwenyezi Mungu mfano yani yotina yani mfano karelewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina rehma jana bahia rehma inu rulo harmwe dunia inu ukaona mwananyu ho humsikinia ukaona mwana hulili hasabu kangu taabiho ila mzima ya sisi warmwe ardhi ranyisiziwa sonti pia zemengo shenda izo Mwenyezi Mungu haziye hayajia rehemu ole mengu madusu wakiam au ya rehemu ya Maislamu ya wasikinie imano ka shetani ikaha une hadi Mwenyezi Mungu yajukusamihi na urehemu na urenda zema na maudusi kwa kiyama shetani ngujo aningujenda tajiri kama ngabotoma yende maana ya hii bisma ya hii basmala musannif hendena hadisa alhamdulillah watukuf ya ilmu hinu lazima wakati mwendo yasumi ilmu yarambue ya ukaibanu yaone faida ya hayo no wema wa hayo engechoke hadithi njo kuyone sabanu yode hadithi nzima ione sawa ya faida ya ilmu yode de hadithi nzima ione sawa ya faida ya ilmu izo jukutosha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawone sar mahadisi no wema yaone sawa wema wa ilmu ambao kaya yashfa'u yawma alqiyamati thalathatun maudu siku wa kiyama ngabwandu wararu ikawa wajo kushafia yani wajo nikiwa ruhusa yokanga bomdutso yabidede mroni ngabena haki umdeclare yanjembe bon grupun raru saho wandu wa ngujori jangidi harmizo bahawani yasa yokaya wa mandu al-anbiya zinabi wajo shafia wandu wajo shufai wandu wadazimu wanjiem mroni wa shafi wanjembe bon Wanga wajuka ekekwa waweka kwa naku wahiwa sio humroni wajushu fanyilo ngabo wajusi sio humroni wandende wa washufa au washafia wando wa mwana thumma ulama yani baada ya yavu di maulama wanazioni kawa somo ya ilmu
wairumiyao inamne kaundo ya lazim nende asli ya ilmu na yende faida ya ilmu durumi wandu wao wajuni kiwa ruhusa yenda washafia wana heki asia ilmu wasoma wairumiyo namne kaundo ya lazimu hone namna ya ukalizi hutawa hone namna mfanya zina hutawa hone namna yani ya ilmu wasoma wairumiyao thumma shuhada baadabu le mashahidi wandu ikao leo wakuwania hata usilamunu ende hata urasili nangabajo huja wakati kama mashahidi wacho kaenda kodo fulani yani ingeyo wakayo ende hadithi ione sawa utukufu wa ilmu ito kutosha mriambe ukaye kwele kamdu hasomo ngujo kushafi wa rumaudu siku wa kiyama na halu lo humutu ngo hindabione kujo shulofanya na taratibu deklare mwana umtarmo ya jatsa he maisha uono kiondongo nku kuyajambika ngodo watu mndu harmundu wa jahannam ikawa nesiha harimwa riwaya na zarewa na mtume sallallahu alaihi wasallam inamna unesiha daraja ya ilmu nikiwa nesi daraja ya ilmu linamna mraju kwa jihundu ka uimna shioni yarumia wa ilmu yafanya weza lazimu na rishi mtume zuyambao man akrama aliman haina mrikao leo yatukuza mnashioni fakaannama akrama 70 nabiyan awonge hamaha tukuza nabii mingu mfukari waman akrama mutaalliman haina mru yatukuza mrikao leo gusomo raha kajasoma shange hamazi nzia za usoma yani yomsumisu hamrongo zanro ye enula na tartibia humsaidia shiyo hamsaidia hayune tartibia hamrongo zanro fakaannama akrama 70 shahidan abunge hama yeye hatukuza mashahidi mingu mfukara bimaana wewe ngasi harmaba ngarsomao ngawena namna ya banongo shindo saidi mwana nyuhu amma rama garta hosho hushita amma ngabo yoka kutsumono darasani humjuliza amma ngawena namna ya humsaid ani abunga hutukuza mashahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawone sar mahadis baukaya man salla khalfa alimin haina mru ya swali dingoni mwa alim nashioni ujue namna ya he swala ni namna ya kanti na imru kao tena inawara yura Mwenyezi Mungu fakaannama salla khalfa nabii abungi hama swali dingoni mwa nabii wa man salla khalfa nabii faqad ghufira lahu haina mru ya swali dingoni mwa nabii abungi hama ghufirliwa dimani mnashioni kao boya swali yongo no hamo mrongo ho pandamo no msheni mbebongo pandamo no mmeni zila ya somangu sumona usifikiri katsenda mbio wala hala warmendi hatokar ma ibada hanjar ma ibada shingo fikiri mnashioni ya juhar mfudasha wandu honja humsiri haja wangu fikiri ho fikiri bala ngo kuzeshele haju kinda hanjar majipo ya wandu wakati usivumbulwa inshallah muna to jani liemba maswali tukubali wa inshallah shituka ngwasule daraja hiyo hiyo ngeone sawa daraja ya ukaya ilmu yondongo ya haju iwanasiha imnashioni wa madhhab ya Imam Malik kawonesa nangwane sawa kirwana mtume sallallahu alayhi wasallam man 'azzama al-'alima fakaannama yu'azzimu Allah ta'ala haina mrikao leo hatukuza mnashioni abonge hamatukuza Mungu wa rasula hamatukuza mtume waman tahawana bil alim haina mru yatutuza mnashioni yamdharau fa inma dhalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih abonge hama yeye hatukudharau hatutuza Mungu ni mtume wake mimwambiani wakati mmoja harmase commentary mode mparsa arifu ndia fanja mtawe wewe kakujamba kalima ma commentary eshoka ani tambujo ka uparsen hambaye mwiti ndofanya commentary kweli lobwiti kaja huibia ani wewe inge kuja kanzo ka yebwiti ujoka hula tendri kutina wajo kublat lazima harmaye ilmu wanruwa wone faida ya ilmu shaba mingon mujiro uliyo harmaho ta ilmu Mtume sallallahu alayhi wasallam ikuwe nesiha
miongoni mwa wajuku atibulwa hamwando maudu siku wa kiyama bimana wajuku hisabulwa hamwando mnashioni miongoni mwa wajuku hisabulwa hamwando mnashioni gujo parwa subhanallah yamloka ruruski ya ilmu ufanya gujo hamba hadisi nziru haku gujo hamba chisomesa ambazo kweli husomesa shauka hanza udwambwa wefundi idisha kutsongeza kawidi mnashioni wedu loja wedu isha tsongeza wala msoma Qur'ani ya parwa bloka Mwenyezi Mungu haufungulia usome Qur'ani ufanya hamba tidosome Qur'an hamba la kusoma bawe qari yumu sahu wa rawenda yezu ngabana mwaroho re mwasisar mundu wa jahannam mwaroho re mwasisar mundu wa jahannam wala ka hundi la ya gade mwenye أولا الإمام الغزالي قدس الله سره أرماي أيها الولد أما منرو ومسانا غوبيته توطالية مسيحه توطالية نبلاك توطالية همونغو إرنده كما دوسيكوا قيامة كتنا جوكا هوندا ريواسيلي ياهو إنغولو مهمو رانزوري وني همواندو غانزورا angalie zinikao ndo ziutajilao mnashioni lazima zo muhimu haku nashioni yeye ebo wewe utusome engo hutajilwa n'ubwindini rangu ngishinde ilmu yinu ijekenzi hosoni mwa nashioni engo hutajilwa n'ubwindini ile ilmu yinu ijekenzi siti ngojore zililiayo katora ndise yao zingozi hutajilwa ao nge wakati ujonde faida ya ilmu wewe mnashioni kwenda shioni rezilili urebesha registra banyi rajin tungejusahilishe kwa wakati mwanzo ardia ishilie